عبداللہ ابن عمر بیان کرن دبن تاجدارس نش میں بنی اسرائیل کو واقع ووزمت اکی لٹن دوئی لٹن تری لٹن ست لٹن میں اکوی واقع ووزمت اکوی یہ کس لٹ حضور علیہ السلام اس پنین یارن بیان کرن دپن میانو یارو بنی اسرائیل اسمزوس اخ نوجوان نا اوسس کفل کیا اس ناو بنی اسرائیل اسمزوس اخ نوجوان نا اوسس کفل ساو زبردست بد کردار ساو سخت گناہگار ساو سخت گناہ کرن وول یہ کہتے اس بنی اسرائیل اسمز عبداللہ بن عمر دپن نبوز نہیں اکی لٹ کے سیٹلائٹ دپن یہ اس واریہ نافرمان واریہ گنہگار یہ ذوالکفل یہ اس اکس خاتون پر گمد دیوان یہ اس امس پر پھدائی گمد یہ کفل اس ونن بار بار حتا پانو کرو میلے موقع با کرا کم امس پر کرا حمل اس نے دیوان دپن بارہا کرن کوشش لیکن مگر حکن حاصل گسد کے مگر واریا وقت گو امس خاتون آئی تنگ دستی امس خاتون آئی پریشانی امس آئی گر غربت یہ گئی واریا پریشانی مزحال ون یل کن گرس یون غربت یون پریشانی یون سچپت کیا کرنس پر گسن مجبور خدای بچائی شپوز یہ خاتون چھ بنی اسرائیل اسمز یہ خاتون درائی دون دبن وائی تنگ دستی گئی واریہ ون ما چھ کام بچن صورت چھا ہتا ون ما چھ کام بچن صورت جا میں بچ پاؤں گی یہ میں روزگارہ میلے امدب چنو سلا پھلون جوان کی پھلوس میں دیوان کیا ہوس بگس تم سی بدبس بچس رائز میں دی کیا پانس نقدی دے دپن یہ درائی کفلس دپن آئی کفال یم خاطر میں مجبور اوسو کرن مگر باسی نیون ولا آزا چس بی تیار مگر میں چھے گر تنگ دستی یہ گس دور خاتون کے نائی پروائی جو مانگو گی بائی کرے عطا لیکن خاتون آزما مانگوی میں یور آز چکوڑی رائز گمس میں سوید بدکاری کرنس آز چکوڑی ماٹ ویڈ گمس اللہ دبنیام کمر بند گو ام پد چھو نزدیکی کرن ام پد چھ خاتون ودن ام پد چھ چشمو اشتراون یہ زبردست یہ خاتون گابریمس امس چھ تھر رکن کے کفل ووتس واپس یہ تاجدار کرن پنن صحابن بیان حتا میانو یارو یہ آیوان تنہائی مز زیوس آکاسی خاتون بیوسی کفال زیوس نا مگر خاتونو کائبی امسا ووت اوش یہ کفل ووتس در جواب دمنس خاتون ودن کیزی چک سکم چیزن ودنونک حالانکہ میں ونین چے آز یوڑ آز ونو چوڑائی خاتون کیا میں نے آپ کو بلایا نانا پھر آپ روتی کیوں ہو دل کیا چک ودن خاتون سی پانے گیا خریز دیا دپن بنانگا سارز تیم شوٹنا چھ زہی غلطی کرمز پنس اسمتس گندمت وائی ودن چس ام موجو غربتن وات نوس یوڑ تنگ دستی وات نوس یوڑ بوات نوس لاچہ یوڑ حتا کفال چاہو سک میں پیارا پت پت مگر بما سے ماننی مگر وائی کر کیا آز وات نوس حالاتو دیا نس ادوائن کیا چک ودن میں زید دیتوی پانست ناکد کیا شنو بروائی چل لگی دبن میں نا زخو ودن چسے موجود انی اخاف اللہ
آی ذوالکفل باشو سے کھوچر دپن خدای خوبس باشس دپن وای خدای بکس بوتھاو قیامت اکدا کس بوتھاو کفر تاجدار کرن صلی اللہ علیہ وسلم پنین یارن بیان دپن میانو یارو یا چو واریا گناہگار واریا نابکار یہ ذوالکفل مگر علم خاتون دپس بچس کمس کھوچن دل ونس نا یا کابی یا کابری امسا چشموش وسر امی دبوز بسی خوچر پروردگاری عالمینس بسی خوچر رب العالمینس حتی میاچی خوب تمیس کن خدای سن مگر یلی کابری دپن ذوالکفل وطس واپس یہ گو کھڑا پاتھا دیو دپن اے خاتون چشی خاتون ایسد یود خوب میں کوتا گس خوف آسن نیر کیشن پروائی مشن سید بدکاری کرن بہ پھٹس ون کیشن پروائی بہ کر ون توب ون کرن بہ زہ بار دوبار کانگل دی تاجدار فرماور صلی اللہ علیہ وسلم دبان یلیم توب کر ذوالکفلان توب مقلون کرت دبان امس لوگ ہیوک یہ سب جو انتقال کیا سب جو توب کرن امس گو دلس من خوف یہ سب جو ایتھی انتقال فرماون یل ون کفن دفن امس مقلو کرت یل ون یہ مقلو ون دفن کفن دفن کرک تیار ون یل تیار کرک دفن صبح یل گاش پھول کیا پھول یہ اس نا گناہگار مگر خدای خوف گوس یتھی خدای خوف گوس تتھی یام گزریو دپن یہ صبح بلغاش یلیم سویدس کم سون کر گئی دپن تاجدار تیشو پتا ایندس دروازس کیا ہوس لکھت کات تات ہوس لکھت ان اللہ قد غفر للکفال کفل ساو کر خداین مغفرت یوت گناہگار دلس مز گوس نا خوف او یا چون سوئی یمس خداین کر مغفرت کفل جو گناہگار تھا نافرمان تھا خداین کیا کرس کمی وسیلہ یل دلس مز گوس خوف خدای ون واللہ چھوئی مین جوان چھا خوف زنی مرنوی زنی دنیا مز نیرنوی انسانن ہنز نئی کتھئی تاجدار سید زمانس مزوس جانورن تاسن خوف خدای